power of a woman. You to me no, different. And my to me I walk say den. Na ade ba kwa mechi man. Oba otinwi no ebo ho ban. Natural one ebo ho ban. O fingernails natural one na can say online more. Yes, ni na ebo ho ban. Say ade sa otinwi no biem natural one enye obi a wash artificial hair. Natural one e bi san fa tie fo hwe mi ye mu tie mi ye natural one biem na fa na tia na do na hwe se hu mu bitima attack one no ntimi biem no hade. Natural automatically ebo ho ban. So bio say so de tikai ma san ebo ho ban. Wow. Yes, so to me boni bi tikai mo pa say car na nya accident a etimi yimu flee. Na edo na obi a we ni boni bi etimi ni soldier. Ezi Yakopon nim said your boy be or dey etimi ye de MI Africa for. Oni mi ntia. So ata. Na aye no kra say ye menses no to me wom. Ye fam for 5 minutes. Ene de to me wom pa. Ameche wa de. So ni by 40. Na o person say asem say by 4. Me mo bi kase na we by 4 na we by 4 na nji ntumu. Ma nipa ni kan enu asem. Tie a che 1 week. Se nipa na by 4 ampa wa be kan enu asem. Sa da no be menses no. Men na fie ho. Okay. Yes, that be fufro. The one more kwa mfa so de say menses. O menses pa de ya. Chichino black robem. And I say ade bi o hotel chichino. Oba okunu ye ma asem. Me che ma no. Tumi amu wa metimi dia ejuma. Wow. But then the amantungu na mfa papa no. Oba okunu ye ma asem on hwe fie. Be ma ye ma asem ma de mfa me ho. Na mo se be ma no obi wa no akwanya mperemiti on hwe fie. On see oba ni fie nkra no kra. Yes, eno asem na me ba. Be ma no ma asem no be jai. Obe kaos. Eno no ni be ma na da wie no. Mo hu hio no ba fa onsa ka ase. Nhio no fa Nyankopon show bibiara waje bre e hye one day TV media na ekwa de pagagai me di medwase ya woni mi se me de nkomode ne nsempa ne nam patona me ka je so modern so be subscribe to YouTube channel no be comment no wa share na wa like nso so amaye an comment section no ye mode ya mun share na mun nua bi owo fi ne sanka bi eni ni papa the great mo munim dada ni din ene no honam se ene na ba behwe nkomo enti me hrawo se o person the great din komo an number go screen no so no contact ni din komo obeche de ebeye ame abrabo ayi ahoma mboni nyina no wo ba beche enti mu me yanko na ni papa enkoko din komo Me say baba one day TV so and then so onyakopon de and then so ache me no mi edu biem ene eya seda na me da masesa mu guso awsa mo subscribe na mo comment na mo share na mo like videos na ye post mamo no so person ne papa din komo so na number go screen no so the great and ni komo ene ne papa the great wa betwetwe komo afa ema ho me ka se ema ye je se wo wiase nyina ye betwetwe komo afa ye ho enti mo mi yanko ne da din kodi komo Daddy akwa ba. Ijo so mama. Na bibia boko de. Amina uko insheti kakra ma o. Edem da se pa ya mi shira. Ai. Asensia bio. One day TV for you say a chiao. Me je tie for so. Dey here some subscribe my. Say yeah the subscription na e ntia. Yeah here. Oh, mon subscribe it. Mon subscribe it. And daddy. No, obi no bi bisa say. Emma, what is say to me? Yes, any people are to me. Na Emma, you see to me no a power of a woman. You to me no different. Emma, you to me I walk say den. Yes, Emma to me. Any people are to me, but a man so to me pa. Let's say something she has in an heading. Na your ba. You know na be eba asase we so na your friend no. Your comfort not. Ofanoche ai mekai. According to history, no so hwe ase no. Oba. Very good. Nti ma otumi pa. No kre. Nti be wo ho no na say wo ye mass wo wechi ai very careful. Okay. Adenti na wa wile. Na ile duane nyere na ompena mo aduane ye den. Ede. No ma no ye mpena fo aduane ye den sin ye mu aduane. Enye easy. Ye mi sa ma no wa sa adentra. Eligi ye mpena fo ho chen ye yere mu. Yes. Enye na oba bia de otumi. O se na ye kan wi about apam. Okay. So only about it, no na ye kaya dia. Otimi e ma no me de eba so. Wow. Yes, otimi wadwuma nyina de e sei. Kan oba ole na wo. Won, oba ole na wo hwe nkola no. De obeka bia tinye de e ye homa wo. Ana oba wa ni Mystries. So wo ye na de no otwini to ase wo fam a. Eti da no me de ma wo. Oba ni Mystries no. Otimi de ni part atu nhum. Emma kudware se baka kenye black obede debut Mystries obenya ne Mystries otimi de pad no yi pad ne tunsom emma be ma no kudware yes se roba ne black obede no sensu na tin color o de bedware na we okwa adwuma bi so an one sell
Wase wo da. Yes so ne wa da kra na enye. Na wo de moja na dwalu. Asan dwalo. So hu emwa. Eti memma bia no ma hwe ma yi. Memma bia no ma hwe ma yi. Emma is so very powerful. Na ade ba kwa mechire man oba otinwi no ebe ho ban. Uchi wan kasa otinwi. Natural one ebe ho ban. O fingernails natural one na can say onai more. Yes, ni nyina ebe ho ban. Se ade sa otinwi no biem natural one enye obi a wa artificial hair. Natural one ebi san fa tie fo hwe mi ye mu tie mi ye natural one no biem ne fa na tia na do na hwe se hu mu bit attack one no ntimi. Da bi o. Say me TV dem abo. Me sane we ni free so a. Na ka natural na. Na ka natural na me na manada me biem mu say. Biem wo de for se no na biem. Me moduku na de biem na ha de. Natural automatically bo ho ban. Wow. So biem say so de tikai ma san bo ho ban. Wow. Yes. So to me boni bi tikai mo pa se car na nya accident a etimi yi mu film. Wa na edo na jo obi a we ni boni bi etimi ni soldier. Obi a wa any boni. Yes, etimi soldier. Ezi nyakopon nim said your boy bia or dey etimi e de mai Africa for. Onim de ntira. So I say. Ana oba we le so ana say oba okunu eye masem. Oba okunu ye masem. Me kire ma no. Tumi amu wa metimi de adwuma. Wow. Boni de amantungu na fa papa no. Oba okunu ye masem on hwefie. Be ma ye masem a me de mfa me ho. Na mo se be ma no obi wa no akonya mperemiti on hwefie. On fie oba ne fie nkra no kra. Yes, eno asem na me bad. Ano no ni be ma na da wie no. Muhu hio no ba fa onsa kan ase. Nhio no fa ye ofuru maso. No de kan de opese be ma ne bia eno ano. No we be ka se be ma no ho nsuo ba me hu nsuo ba ntia. Iti fa nyina aka. No de ka se gusu ka wo se me opese kan gusu. Yes, spent na e be wura wase no. Yes. Ka osa tia wura wase na fa kan ofuru ma. Ofuru maso eno ano. Eno ano be ma no ma se no be jai. We be ka se me ne wo me do no. Obeka oso. Okay. Obeka oso. Yes, obeka oso. Ana ema otumi se ema betima se ebe. Onim. Minimo bi a okọ sofo ho. Ama sofo no ma oyi e kan se na sinwi. Ene de kan se na de odi ye aduane ma ne kunu. Ama ne kunu di, ne kunu na no so ne nsuo. Hey! Ai. Iti ma otumi. Enye. Eti no be me bia no. Eti na ho no. Enti na me se me ntra se ma kwase ya bi anye den. Enku. Eti so twin me ma oyi nyere enhu. No anyo bibi. Emo ele ni bufu a wo be na ya ade a on pese ode be yo sa pepe emo ele hu no anya obibi ba sha na be ha dwen pa ma otumi ma timi ye ne be ma timi se ade be ma bia nipa bia o ye very powerful man bia nipa betima bla wase oba onyo ko be ma timi bla wase this oba so acha se nti nipa bia wo ho no ma ye very careful oni ma san ne o mo san okwan pa so anya se oni nu ha dwen bone onya ne boy no no yobi anyaw yes anyaw yes we no wo ho na fane say me a young girl mesiso be hu abrancha mani je no ye nya ye bobra wo kan e fa be so be ma no o fama but we there be ma ni me so ba ku sei we dey same thing yeti but the ni me so kra onye so of twempena but I say me nya attention bi amfiri ne ho e bia no ndo ana ebi kura me ka se bi kura no ye ana be ma no so ye o se na me bia kan wasem se o a be ma ti de bi na nipa ho afo no so acha se e na se o fo da na se krofo bi de na like yomo de on pe nipa enti sa e so ohunu un character nya nyina na sunsun sem o enya nyina na spiritual so ohun character no na aye no kra say ye menses no tumi wom ye fam for 5 minutes ene de tumi wom pa menses ni de tumi wom ameche wa de so ni by 40 na o person say asema say by 4 me mo obi kase na we be for na njintumo ma nipa ni kan enu asem okay o menses pa de ya chichino black robem ana say ade bi o pa chichino wom na fa ko she nipa ni pass me ma nipa ni hu ma na she ase a cha 1 week se nipa na by 4 ampa o be kan enu asem say wonu obi tina oye by 4 na obi e ka so by 4 but o de unjindi sa wa kaswanya menses so sand tripad na wa use no sa no be menses no men na fie ho okay yes that be fufro do o ma okwan fa so de se menses o de ya onya wi atichi no rabem fa ko shempa na asa na se baby kwana baby o dan no a nipa ni tima ohu acha e week nipa na baby no aka no asem wow yes menses ni pad no e de na we bri ai on se pad
o de part to edua we so na the secret twam entwa There be you maintain. se monja wo mu na the two dia no so na the secret twam entwa Sir, as what should that's what the can eat twam. yes entwa fatu dua so pad na monja no nipa na message fa secret twam entwa E dey because get quiet. Eye to me eno ana se secret duru etu eduru e wo ho Message no. yes when nipa na message we no yi pa no the fatu dua so fa secret twam entwa Then what say be the message moto. yes this obi wa ya lebi wo no so ya tu na duro physically ya je ho duru anya ye betimi the message cry ama once ye di 2 minutes wa there aka no obekọ ma ho ato Wow. yes na ye nya no such a way like nya effect or head Yeah. because it sounds side effect ye nya no such a way ye kwa fa so ye no e na dodo na nimi ye e no ha amanfo aha sanity No, obi ka se ne ye keken e ya abosom sem. enya busum sem emre bi on say mo be interview me kan bi e wa adwini o de teach o de yade no ana wo kwa fa so de yade no so de adwin bone na e ya na se nipa na protect no tin samba so back it is samba so back Na obi enemy di nkomo bi o say e ma sebi ye kwa adwaye a na obi ye ade ma ye hye a ye tena fom ba de ja tena fom na ye deja ne cancer asre kwa ye ka bibia enipa no etimi kono so enu nti ana enu kan se o tena se e se obo ho ba na sebi kwase bi anye dey anyew minimo obi a oni oba no ekodai ana o ka che oba no se oba no ye na ade ma ne shi no kan se me kwa na mpe bibi dia pa minimo na me no betina ye oba ne ka che oba se de o kan oba ne kan the same thing che so oba ni sa o dwale odidi o bebo ni din nipa ne bi yes enya impact on so ampa nipa ne bi hu mi be hu mi asana ni bra abo etin na esi ni nti ma in fact e ma otumi pa ana di na esi se okodwala men kasa edientia one e your head e bi o ka se ma ronti mi ko onu metima o yare so hu se e ba na the chemicals na yesa na no number 2 e bi na hu bi twem onyu ma otu krat nya ni fatumi ba be ware o kasa price o kasa krat bi ndo tumi ba be etumi bo ra jare de e ware o e bi na o kan bi o dwendwen bibi hu ba ne bi twem na o fa otumi di nya o nti na se o dwala manye de men kasa du bo ne kere ni kwa so de o kasa ana so o hye edwan so ni kwa se obi so no e den e kasa wa bontin especially obi ile e be ne pada message e be no be kan se be abufo be ba o be kan bi be do me o e be nya no impact be ba so e be no mi ama o nti ma very powerful na no so ba o be tin di Manchester ya so ano na da ho no e fa se o de soja na wato atwe o de fa se otimi ko e fa se be o ko be bia me ma wa o bia o ni like o so say be on be repu se be ma ne ben wa ne be ma ntimi sore da asema o kan dey yes so your back na no madwan ye wi aso me Manchester to atwene ne no ko ye protection na mo bi yes a very good protection pa Manchester dey obi ka se ne e chemical e no bi dey aye Manchester e dua e wo say e dua na etwa last time we share e ka se documentary be e dua esi be bi no bi etwa no wa champions no ya Manchester se dua so 2 minutes no yes e dua so 2 minutes ade bi dua e bia o 2 minutes sa no ko ba bi na sa wo yo ba wo so sa ba bi a me ko e de me ko fa school bi mo e ho de ade asam me wo wifo ye nua mu e wo ho hyehye nti mi so se bi o me repi me e wo se me so mi ko fa Manchester fa show tiri nyim keke Manchester na ya so ano no e ama ne tu no enko na no na ya so ne mla so repu wa ne be mantimi solid o me me maten kro me mantimi solid yes that's 2 minutes na sa no for Manchester be kan bibia gu so na so fa na de wura wuti o de fa ne bomb pa as a protection na fa road tiri keke so de adwumani bi anu tiri na o de okọ baby enti na wo ho so otimi bo ho ba na sabi o kwase bi anya den how enti o ba no wa ye firi utiri mu o wi no wa ye firi tiri no ato atwene and the upper bit na achi otiri no de adakora anya problem very good protection pa okay na no kwase me ma sem we minim se no kwase anya no kru yesi ma sabi we no pant na ya kase use no esane ye hu nsuo ni ketenkete na egum no yetimi de edome yes otimi ye mane yeye enti na me kan say ade bi etimi de dome akonya kro transport mi de dome ana ya say na nya boso ade a wagya tu me be ka ni pabla ho bia na otimi de yeye okay eti na wo ho no me say otimi bo ho ba na se be kwase be anye den how ade bi otimi de ye oba akro ne da kropa
Best na mo das ko timi de ye bibi. No or ye ne se. Oh, and the meeting chair because nipa boni for adults. Or bibi so de be ye day or de be test na. Obetimi de akeso. E fa say ho adwubo ni hyentima. Yo be bo na timi sima na ma ne ba obla bon keke som na me how. Okay. It is man no some na obla bon keke som na me how. Yo bu na timi hye prema say onware o ne ha na keke. Nti be na ware ama omu nye nije. Be na ware ma ne be mu nye nije. Be na so ware me ma na mu nye de mu nye nije. So what I say. Enti ade bia on your baby bia ya no very careful. Yes, you are very careful pa. Okay. So on your oba enya ntoko wa bonti si ya na. Ya bu mu eja oba no. Be bia no de oba no mo ye de enye. Nti na cheso mind e wotumi. Both physical and spiritual. Yes, ma ye wotumi pa. Ye ne ehu ye hu no so hwe. E ma wotumi papa. But on say mutumi na mu wo nyina no. Se odidi nkwase asema etimi san ba da no me de ma. E de ma wa hu. Eni kwaso wo use na anyhow. Yes, etimi san ba da no me de ma. Ma otimi pa. Se bia wo ka se be oba bi pese obre be bia ase. Bia no be bi ti no hu be man hu ye na hinkeke. Na bia wo yi ni menses in dia tun so be man no fa nkodware. Sa na ye adwuma. E adwuma be hye no se be man na okwa sa ade no. E bia na ohoban bom. Okay. E bia na be man no ne fie abusum bi. Tumi bia de bon ho ban. E bia wo de wo hye na aboton ne ti. E bia na otumi. Okay. Ono so be how rough. Obe how rough. Ima beble e person come ha me bi but one bodam. Na apart from say de ye ne ma born no ye ntimi fa nya de papa. E na me kan say ya tu obi dwan say ya obi bibi. Ah nipa no wa ya wa kon nya no eduru. Oti like it mean de no e ka sa de no ama e ba na chi wa de ma sa busunko ya na sa de no ama ade ntimi ko. So just ha nti de ye papa san so de ye bon. Na say e ma ye hye ye hu ye susu ye ne ma yi a. Yes. You bet me you ye tumi no nyankopon da ma ye. E bi papa. E da ye bi papa, ye bi bone. David. Sanity. That's a message no me the bodua ye de o person di ye bia. Say emoja fi. Emoja fi. Excuse me, what me dey bibia. Yes, what me dey bibi. What me to me wompa. E timi dey chiba for say dem kan. Okay. E na obi so e bi say na by for na mu na me say dey pa chi no. Oh, nya ne menses. Aha. O say akwa say we are doctor. Na o sama for yare. So wo yare e dey no be. Oh, so maybe I mean me come down for doctor so. Yes, and now pokra so wo dru obesan den. Anu to mo so nim de omo ye de omo ye. Aha. Eti be me bia na obi a one message ada bia na so o ye de o ye cleansing. O cleansing. Yes. Oba bia so your message we so cleansing. Anya sha ade be do sa be so bia. Enti won say ena na otiti no so ba ni message abo apata we fiche bia ma na ho na kote. Wo medidi wo fie kura ide de wo fie. Onya aduane bio. So ta say enu ti no omo nim sa anyema no enu ti na ya omo wale mienu miensa no tete no na ebi su kan de ti a ebi no wale mienu miensa ya na we mu na kan o ye message on me no we na ba be aduane. This is 7 days. Yes, ansana enti message de oba bi o message so ti me cleansing be me bia so e bia unnim on obi oba onye message ada person so ti me de cleansing. Yes, enu so na ade ba ko so nie se oni be ma oni oba o ye be ma na se oni oba oni message e da e ni amienu. It has said impact bonny bebe wa blabum and I say chance ye bibi it chance to bibi bonny dey dey feel blabum. Aha. Na mo yanya ne keke. Okay. Yanya ne keke because e bia na ne apa bi na ebe wa blabum. Why message na refia ka body na manyina beko. E bi so na de bonny bi na ebe wa ka blabum. Oni oba na da apam na di efi bia de aka de mana da apam no ko. Okay. Ni nyina mu kra na so ye we den. O ye cleanse. Aha. O me yo obey bi a me menses. And then last day. Then na me use di be cleanse me ho. Oh, ya wania bebele otimi di cleansing we epunsuo ana nyenya opusa fla otimi di cleanse nyenya ne epunsuo. Yes, opusa ana o say you be free prison ana say shell police station epia ya mane dwalepo eno so be cleansing ka se pa no case me nya punsuo be bia metie bia punsuo ni ho a de na metimi aye bi enchini ya papa sa ko mienu. Okay. Fegu nsuo no bucket ni nsuo ana patutu bla ni obi ankasa ai kotunsuo no so bo edin bi onim se de floor bia ebia ebi no floor kwadwo ebi floor edin bia ahotedi bia no udin akasa boboni nyina edin bi obi ade floor bia ogiso bia no boboni nyina eguso na kasa ebia be saso ade mu enye ebia fi bia be kama bla bo bia mini kika ni nyina eguso ebia wo de wono akasa bia ba be da ne fi bia ma odo na etie bia be da ne fi bia ma kan nyina eguso obi afasapo konkonu se nsuo no fagu kwachi man force pana cord wo se vibration be tie si so
nya tissue so ya hwe su no fa gu hu be se 3 times so ya dware eno ano no we wi next when your menses wie no yes be ka de bi every month when your menses wie yes o san china bo no gu nsuo no ma no wa watena ho edin bi asa edin 100 kwa na go for the floor body 100 ni nyina eguso wo wi a o se bi a na bu me nsa ma wie fie ba be ka me ho ana maka asa bo ni bi ato bi so nti me hoho ni ye fo wo wi a pepel na fa say nsuo na fa gu ukwanchi mani force bana kwa mu tokuro nu okay vibration be tie shi so etisu so eno ano tu wi na watam to na gu ho plensa asa na de sapone samana ejare okay ne ene na ayi be man so a ono so bi a mistakenly wonim ene ono oba a onya ne message so bu okwa mo kwoso na message na yeden aba afem ono so be yeden sa wonim a eno no oye cleanse na timi bua sa wonim so a na ni da ho so a ba ko se ni da ho ba ni de ofa nche okay os ne we kan nya busu unko se free busu ho o slave free to me a e hwe so na sa to me na me na de ma o okay so atia se because we gu kra ho fi aha we gu kra ho e de efi eti ese o the same cleansing na o ye timi bua the same cleansing na okay next be man so a oni oba wonya ne message adan so yes sir cleansing na nso timi bua okay ene wa me hu se ma na nkasa na eto ni ewotumi it's media message ya de papa it's media ya de bonny but yes say de be ya de papa mu yes so e chen bonny no okay enti e de be bia mu na ba betimi oba wotu betimi asaye oba ade ba akunie so to ade ne to no pese ye to a player de play fie a bu ano no kakra ano no bu kakra fa she otirinwim o de ade na pese so akọ okay player de play am fie aha se sto o ni nyina nya natural hair nya artificial hair se sto bi kra na wo na to ade ne nto o de ye ne sa okay etimi ye de eto ade no ana o ye no free one ma oba a okunu ofri abontiba na no ko ebi kwa pa wo kwa no wa ye na ade kwa mna na ma bi ono oko de bia ntokwa oni wi ebi ko opam o tu afifi wa ni o se no megu abontie ni da be ma ni fie no ni shu o ta hye pa na o pena se pa shu o pepa o de na pa na o so aso na be ma no ko enyu no hye shu no fa ko bi o pese ko bia o de fa ko nanti bi o pese ko bia na san fa be be ma na wa be du fie na shu no gu fie me ka che no se be ma no kra bo e wo no wa be ma no ko betime bu ko kra pa o chew fari se mi kuna ye made ana maye mi kuna de ne bu ofuma pa na cho a wontie ni shoe no se so sere me kra me nhye ne bia mantamu ho no o de fanati be bia me fanati o pa fetu kan fa ko bi o pese ko bia that ready na san fa bla me fa me wi a na me de ba be go be ma ne ba no o sha ne be yaduma na se ebu okra bo nhye ebu wo no o sha se be ebu okra nhye e ho na start ye aduma nti me de be go ni kwa me de me nsa kan bi yes en fa nsa kan bi ana S3kz bia mpene bi kwa na aba muntema o ye sa akra na o hye no ba o he ne mpene ko betima ba asa me pa ocho so we do attempt ya oh be man no akose ko betima ba pa ocho yes that's power of a woman that's it na be man so e otumi be man tumi nyina be man no ye na hwe bibia so be man ye na hwe bibia so ya na man nya ni man nya ye ni me man easy sin say man no ye ka me man e be de e be nya man so acha se well be ma bia o person ye oba aboni bia na say adwubone e den abani tirim so acha se ana be ma ya oba menyo anju say uji be ma sika ni hu sika di okay na we jan ho sa no me be ma ni se ni fifre sei na de adwuna se ni hu fifre nya so from say kim na o ji sika di na de say o ye oni na anya do be kam ya be nya na so bi na no dum ye yes na hu fifre so from na de say o di ma no de ntia o ji sika no wanya ma na onim pa say be ma o frɛ ana ye ko wote ana bramfi onim say ye den a wenti onim dada wenti no ye ana o frɛ ana ma miskan fa ye fe ana mi kura mi didi ana ma miskan na mi yale na fa kosi o ji sika nyina chiwe na wo ye we na fe o frɛ wa hide say o ka bibia wo no num ye like ne nim fifre ni sika na onya no so no de ma ona be nya e be ye djuma ti ma bebele ye bo asesa mu nya kunu ware ma bebele la fa e ba sa e be ma na adome wo yes ebu okra ba on fara no nka wo but sika na onya na de ne sika no koye okay obi ada na asa sika na afiri nsem ni hu firi na asofo nkekra no yes ti ma bebele aba sa mo bele nyina aye sa de na bebele yes be ma no kwa wo mpe na enye ne enji ni sika ndi ana so mbe so no be hia yes e bia mpe no be bia o mo sika
opese onu ye bibi ana na unja ho onya discount dey onya discount dey so what me ye so cha say na won me say wonya man ji ni sika kra nya say oyo focus kra benyam oyo focus benyam pa e ma bele ye bele o sani ma be hunti na focus na wo ho ampa oh e wo ho pa focus wo na focus no ma purpose dem ka so ho na abo ho ban o he ni abema kwase bi betimi ni wa deda ye de obeyi nyan we ja ho so cha say e bi ko ba ko san wa yale won ho de ba ti bo ho ban kele bi ya bo bi afa forget bi aba benyam won wa deda rough na de ade e dem ka se mo wa ni ebu o me ye mo se nipa no adwebon no de ba ni be ma ti bi jina so sa no aso pa o chow so cha say no ka so ba be hu ye lo me na me de ade ni ma o okay enti no sa wo adwebon bi anu ti se ka se wo no be di be ran boni a be ma so won se me ma ye ni boni di ma sa asa adwebon about you because won jim sika ndi ya me se open asa won so mpini a me ja life ama okay so acha obu okura be ma ti mi si ni pe on mpini be wa se di na tem hwe no hu fi bi o de ko wa tale ko he ko wa bi kura me no be den esa be da no mi ya ma so acha se be ma ni bie na no catch lo e ma ni bitimi yiyo mukum kwase na de nyina nye no me da no mi ya ma odi ni wa si kura da no mi ya ni ma so acha se me ma so ye boa ma si ma boa me ma okay ebia ne pa o hwe bi odi na tem wo ebia wo be kwa oni bi be wo san de akwa ko hia ne bi e hia no mi ya de ma so acha se ti me ma so powerful pa enye ma nkwa ba ma ye de mood o hanu ma o na ofo na o se menya be ma bi kwa no mmehye ne kokko no mo no enu me de ma wa bisa o se o ye onua be ma nka sa na obe na and that's number 1 number 2 o ye okun a no bi de ye ne sa na o face ka bia e be ye wode so acha se me ka sa na me de me ho ono na de ne ho aba da bia mo dachi bi no me na bi no dachi bi so de be ye o se me bi so timi ka se me no obayi koda na me koda na koda kwa no no so no me be kono so yes enti na obia o se obia timi do me aso no me be kono so me bia be ka se anya na me oba me ko use no ana o se enye komo se obenya be ka se me ko use no sa keke o se o wo ho no ma me bia o ho no ma e fa rape en show trim okay that ya say me nwa you say oba we dem ni kwa koda keke na man den e bia like no hear me fe anase bia me ni kwa koda keke na de bi eno so ya de bia nya de enje o ni kwa koda se yare bi wo ho de command na o de amahwan na ono so de akoma hwan okay na you can rape asem rape no say obi rape obi da problem wo ho hey ko rape obi enya se kete kura obi rape bi a o mo tan nyini che wow obi especially o mo tan rape nkwala no mo tan nyini che o mo tan rape nkwala tan nyini che ana obi oni oba anase be be da do abeto amo ti san kofon so mo tan nyini che okay se bia oh boy we me na adadage we mafa ne fala yes ofo sadi pa no tan nyini che do wa bi pem bia no e se otimi hu ye enye kra mema mienu mi ese mako report baba enye ombo na gala cha unim ana wo ye bidia problem bi eni wo eno no Chrissy na dia ni se wo hu na wo ye ukoye na mema mi ensa no se wonye won se bla nkala susa no ma ni papa agro etimi si okay ye wo no wo so acha se ba wonyini na wonim se ade we enye na wa ye no enye so acha se di rape de ade enye kra wo ni pabla bom okay enye kra ti wo ye be ma bia na so wo ho no ma ebi kra oba na kwakọ rape no kra ebi ko onim so yinsu ba ye ko jini su efi nsu ho oye busum ba e ko jini fi busum bi ho ana se yibisa onim akọ rape no okay nti me ka so mta nyini e ko rape nsu ba o benya hoto David onya hoto kra one day tv e ba shobone mo wadi aso be subscribe to YouTube channel no mo be comment mo be share no mo like na mo be so mo need the great so din koma the contact go screen no so ai na mo ma ye hu se dwuma na ye no mo ni so mo ni je ho se ye ja comment section ho ma mo na so mo anka bibia na mo be hwe na mo ko practice na we kema mo na mo amaye so hu se wa ye na we kema wa be di hu se ne ye no eboa ai papa wo kan wo si rape di anya kra on se ne de ade bia ba e fe le se wi som ne for so ne na se for wo be ma ba ko pema mienu om do ma to mo ho ase no ma da na no so boni wo o se be ma bia oni ma da beble bia no enya ma wo enya kra o se o be bia oni be da bia so be bia oni be da bia no tumi adi na chi frifiri se hu hu aware na di na chi a be be di wichi okay e sha se na no ya apam apam yes e ti se hu aware na di wichi o si ka se be ba sa na di na chi
And I say bia, tumba bi di ne ti na hanti na, otumi nya bi. Okay. Etinsa ba be do echi. So ma 3 at a time. And I say your banana member 3 at a time. Enye kra. Music asem, wejuma sem, basa obi a be bi anye. Enye kra, enye. Only oba squad public. Enye only oba gina be fifi mu na enye. Obi a be bi a se omo wana na ejuma enkoso ade yo se be na ba so to anye to ni nyina ye bia wo. Okay. Ni nyina ye we nya wo nyima kitikiti bia ye mbu ba bo se nyuma ma mu mu no hwe no. Ese asase no. Okay. Egu oman no. So ati ase. We nyina ka na oman mu ye de. Enti nipa no wa ye awie se de wo ka no. Obeye den. Check case. Enti onko here last video, ma chere case ade bi wo. Okay. Now on bi. Ai. Bi su ohu ye. Okay. Ai, ofre. The great is say a case. Enti no say ye previous videos ni mo no ye keka case ho asem. Enye sa asoso a ofre na ono nso ebedi nkom. Bidi na ekwe ne pagagai. Ai, eda foforo, minua. Ye be sanso ehia. Me das.